Kulumak lixchabilesili qakua Jesucristo o Sibaon San Juan. Shakshokeh tishkat li cruz lishna li Jesús lishana lishna alish María lishaqila Clopas utlish María ak Magdala nak li Jesús kiri lishna ara rotben lishsolom tiqashal raroshban kishkere lishna Atishq Kwaran lakyum tohanak kishkere lishsolom Kwaran lana Uchelen saliona lan lishsolom kishkol sa rochot nashnaw li Jesús nak aktsaklo kru tishkhunil hokanak tishke Tachakik Kwe Kishtiain renak titsaklo kru li tsiwan bil salisantil hun wan karan hun nisek no khanak tibinag keshke hun shmach palaw tsabil sa binag saru hun litse ut keshtaksi sare nakiruk li binag li Jesús kishtie Staklok Ru Kishuluk li shkolom ut kishqashtesi li musiqeh Yori kawun kreli Pascua nakikulman kaan hokanak la judi keisama chiru la pilat nakche toqe kshpaqele lira di quink uche isir aran renak inka te kanak li kamenak chiru cruz sa sábado shbanak shnimal kutan di sábado an koe utlahpu utke shtok shpaqel lira lishben hokanak kuish paqel lira li khunchik li kikek chiru cruz rochben abanan nak ke kulak kwankui li Jesús keril nak kamenakchik hokanak inka ke shtok shpaqel lira Hure blahpu kishkop lishkatsa rikin hun li khutschich u tiktok el chakik rikin ha Ratin likakwa